গেছ সিলিন্ডার 1200 টাকা অরুণোদয় দিয়ে আর 1100 টাকা সিলিন্ডার নামত লৈ যায় যেতিয়া আমার কংগ্রেস আসিলে সিলিন্ডারের দাম আসিলে 416 টাকা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় ইউপিপিএলৰ ভোট বিচাৰি আহিছে गोसाइगावनि तुलसी बिलाव कांग्रेस दलनि बिसायख'थि फोसावदिंमेन क'क्राझार लोकसभा बियाबाव कांग्रेस दलनि बिजाथि गर्जन मोसाहारिखौ देरहासार होनो दिनै गोसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय तुलसी बिलाव कांग्रेस दलनि बिसायख'थि फोसावदिंमेल जानानै थाङो बे मेलाव आसाम राज्य कांग्रेस दलनि आफादगिरि भूपेन बराया कांग्रेस दलनि बिजाथि गर्जन मोसाहारिनि जानानै बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो গোসাইগাঁৱত এখন মোৰ তৃতীয় সভা আপুনি দেখিছে যে ৰাইজে যি ধৰণে আমি বহুত দিন কোকৰাঝাৰ ৰাজনীতি কৰা নাই আমি এমএলএ ইলেকশ্যন খেলা নাই কাউন্সিল ইলেকশ্যন খেলিব পৰা নাই বাৰে বাৰে এলায়েন্স আছিলে আৰু আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এমপি পিছত কাউন্সিল এছেম্বলি আমি কোকৰাঝাৰত অকলে খেলিম আৰু সেই কথা ৰাইজে বিশ্বাস কৰে দিল্লীত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে আমি আহি থকা সময়ত বিটিয়া অঞ্চলত আমি ৰাইজক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে গৰ্জন মুছাহাৰীক জয়যুক্ত কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে যে ইউপিপিএল আৰু বিপিএফক ভোট দিয়া মানে বিজেপিক দিয়া আৰু বিজেপিক যদি প্ৰতিহত কৰিবলৈ হয় দুৰ্নীতি নিৰ্মূল কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছক ভোট দিব লাগিব इंराजि आयदानि सासे लोगो फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिन 14 इंलिश स्कुल बाथौ मिसनाव एसिस्टेंट इंलिश टीचारनि गोनांथि जादों जायफोर फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिथांमोनहा इंराजि फोरोंगिरि मासिनि थाखाय आरज खालामनो हागोन बिनायसाया इंराजि आयदायाव मेजर लानायजों लोगोसे एमए नङाब्ला बीए उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे बीएड नङाब्ला डीएलएड कोर्स लानाय जानांगोन फोरोंनायनि रोंगौथि थाखानाय आरो इंलिश मीडियम स्कुलनि बिनायसाखौ गिबिसिनै खाबु होनाय जागोन दानबान्थाखौ फरायसालि सामलाय आफाद एबा एसएमसीनि नेमखान्थि बायदियै सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनानै होनाय जागोन गनायजाथाव बिनायसाफोरा गावनि रोखा फोरमायथिजों आरज बिलाइखौ 7002873919 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों वाट्सएप एपआव दैथायहरनो हागोन सायख'जानाय एबा थिसनजानाय फोरोंगिरिया स्कुल केम्पासनि सिङावनो थानांगोन बांसिन रोखायै मिथिनो थाखाय बाथौ मिशन कमिटिनि नेहाथारिजों 9101545633 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन